Jako puno ljudi ima problema ako želi kupiti majstoru nekakav poklon. Nema veze da li je to Božić ili neka druga prilika, ali u tim situacijama imaju problema jer ne znaju šta da odaberu. I onda majstor završi sa nekom majicom, završi sa nekim čarapama i to je to. Međutim, u ovom kratkom videu daću vam nekoliko savjeta šta to možete kupiti majstorima i budite sigurni da nećete pogriješiti. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na večno pitanje što je to za ono. Naš prvi savjet ako kupujete majstoru poklon su pika olovke. Ako slučajno on već nema pika olovku, definitivno jedan od jako dobrih poklona. Zašto? Jer su prvo što su jako univerzalne, znači imaju izuzetno široku primjenu za sve situacije i imate gdje su olovke specifične za određene majstore. Na primjer, dok marker manje više mogu svi koristiti, možemo tako slobodno reći, ajmo reći ovako da je ovo više za nekoga građevinara, znači ovo je tesarska olovka, ovo je, ajmo reći, široka primjena, znači za sve i svašta, dok ovo je već za nekoga gdje jako radi sa preciznim stvarima, onda mu treba ovakva tehnička. Tako da, kod pika olovaka imate veliki raspon, mogu se kupiti odmah sa ulošcima, mogu se kupiti bez, znači pogledajte linkove koje smo stavili u opisu videa, moći ćete pronaći odličan poklon u ovo doba godine. Jedan od najuniverzalnijih poklona za majstore su džepni noževi, znači bez obzira da li idete na nekog klasičnog švicarca, ovo je reklamni model, znači ovo je moj, jako dugo ga imam, koristim ga više ne znam ni sam koliko godina, oštar i dalje, radi onaj posao koji treba, fantastična pomoć na terenu, fantastična pomoć svakodnevnom životu. Letterman noževi su inače fantastično rješenje za nekoga ko češće koristi ovakav proizvod. Međutim, ako birate koji ćete kupiti, obratite pažnju na to jer su oni, ja bih ovako rekao, rađeni prema onome što korisnik najčešće rade. Znači ima univerzalaca, međutim ima neki koji su jako specifično, recimo samo za ribiće, peceroše, znači definitivno za njih imate neke univerzalce koji su više onako za majstora nekoga i tako dalje. Malo obratite pažnju. Model koji ja koristim, ja iskreno ne znam kako se zove, Wingman. Znači ja koristim Wingmana. Imamo klasičnu oštricu, imamo, ovdje je nazubljena, ima kočnicu, znači neće se preklopiti. Dobijete škare, nije samo za nokte, nego općenito mogu ovako malo nešto ozbiljnije odrezati. Imamo klješta, s jedne strane imamo križni i plosni. Međutim, ovdje se sakriva ono zbog čega sam ja kupio najviše nož. Znači imamo klasični otvarač konzerve, imamo ovdje kao metar, znači i colovi i inči, s druge strane ako obratite pažnju imate turpiju. Međutim, ovaj treći tu što se sakriva je onaj zbog čega sam ja najviše kupio. Ovo je dizajnirano posebno da se otvaraju, znači sve one kutije koje vam dolaze onim vakumiranim plastikama, onim tvrdima, pa uvijek problem to otvoriti. Znači ovaj nož je dizajniran da to reže jako lagano i jako jednostavno. To je glavni razlog zašto sam ja kupio. Osim toga što je jako malo u ruci, znači torbica, ovo i super malo zauzima mjesta. Komentarno tračne metre smo već govorili. Ja sam rekao osobno da mi je ovo jedan od najboljih tračnih metara koje su oni proizveli. Znači imamo dvostruku straku, imamo izuzetno vidljivo, kao što možete vidjeti, što kaže vrišti u mraku. Znači osim što ima printeranu traku s oba dvije strane, ima visoku vidljivost da bolje vidite po noći, ima magnete. Po meni jedan od najboljih njihovih proizvoda, iskreno da kažem, moj favorit. Međutim, ovo je novi model, znači pravi se u 5, 8 i 10 metara. Dolazi sa ekstra širokom trakom. Razlog je zato što sada u ovoj situaciji možete izuzetno dugačko izvući tu traku. Znači stvarno za nekoga ko često to mora raditi, jako mu je bitno da izvuče tu veliku dužinu. Ovo je metar za vas. Znači radi se u 5, 8 i 10 metara, zavisi od posla kojeg trebate. Ko što sam rekao, obostrano, printana i fantastičan. Pomalo da se pohvalim, dobio sam zlatni metar. Ova mala ravnola, neki od vas su pitali da li ima sa finom podjelom, jer pokazivali smo onaj što pick up, što se lagano stisne da se podigne. Međutim, ovo su sa finom podjelom i možete ih kupiti u dvije varijante. Možete kupiti pojedinačno, znači ovako kao što vidite, ili ga kupiti odmah da ima, znači ovaj graničnik. Znači imamo dvije varijante kako može doći. Ujedno želim pokazati još dva proizvoda. Znači ovo je takozvani podesivi kutnik. Možete ga podesiti za specifičnu situaciju, vrlo lagano se stegne i automatski se može koristiti što za prenošenje, što za uzimanje samog kuta u smislu da se očita kako treba. Znači da ga prenesete na vaš stroj. Jako precizno napravljeno, jako kvalitetno, ima fino mesingano, čelik čisti, fantastična stvar. Međutim, ovo je moj favorit, ja ću ovako reći. Ovo je kutnik koji mene osobno je oduševio da neko napravi ovako jednostavno i ovako dobro. Znači radi se o sljedećem. Ako neko sad obrati pažnju, imate jedna skala ovdje, jedna skala ovdje, jedna ovdje, jedna ovdje. Znači imamo 4 skale samo s ove strane.
0 je ovdje prema tamo, 0 je ovdje prema tamo. Ista priča dolazi s unutrašnje strane. I kad okrenemo, sve se to ponovi. Znači 8 puta imate printano jednako. Šta to znači? Osim što možemo klasične kuteve i tako dalje, možemo ovo koristiti kao visinomjer. Znači u takvoj situaciji možete da dubinomjer, znači da gurnete da odmah očitate koliko je, jer imate ovdje 0 je. Znate kad ovdje se poklopi da je 0. Znači kad gurnete možete odmah očitati kolike su to dubine. Fantastičan proizvod, toliko jednostavno, toliko dobro. Meni osobno se jako, jako sviđa. Evo, ako je neko zainteresiran, pravi se inače u 15 cm i pravi se u 30 cm. Mi muškarci smo inače jako slabi na LED svjetlima. Znači ako nama želite pokloniti LED svjetla, to je nepogrešivo tu. I sada ću nekoliko primjera. Prvenstveno ću spomenuti LED lenser iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Preko 3 godine koristim, izuzetno sam zadovoljan i više nego od očekivanog, a vjerujte mi da imam poveću kolekciju LED svjetiljki, znači prenosnih ovakih onakih. Odmah ću izdvojiti ovo se inače zove LED lenser P7R Core, postoji verzija P5R Core, znači kao je malo kraća, malo slabija, izuzetno velike snage. Znači sama svjetiljka osim ovog klasičnog što sad vidite ima još, ako zadržite dugme, prebacuje se u određene modove, znači možete i SMS slati, SOS i tako dalje. Znači ima to, ima klasično zoomiranje, znači široki spektar, uski spektar. I po meni jedno od najboljih. Prednost ovog sistema u odnosu na konkurenciju, ja ću odmah pokazati, to je što je magnetna, kontaktna, znači punjenje. Samo ovo je potrebno napraviti i ona je krenula u punjenje i tu vam pokazuje. Ujedno sama svjetiljka zna treperiti, točnije bojom ovdje pokazati šta joj se dešava, zna blinknuti 2-3 puta da vam da do znanja da je baterija pred kraj. To je po meni jedno od boljih, a mogu slobodno reći jedno od boljih pametnih rješenja kako su oni to napravili. Međutim, ova svjetiljka njihova, LED lenser, ova velika kocka, je nevjerovatno fantastična. Prije svega, ovo vam je magnet. Znači, presvučeno je gumom, ovo je vrlo, vrlo jak magnet, znači kada stavite bez brige neće nikuda. Normalno ono što svi sami vidite odmah i kuka, ako želite negdje zakačiti, ako je takva situacija. Znači, i ona može sama sebe držati, bez obzira, ne može baš u ovoj poziciji, ali recimo može u ovoj poziciji bez problema sebe držati. Ono što je zanimljivo kod ovog svjetla, ja ću sad to odmah pokazati, znači ja ju većinom koristim samo u prva 2 moda, poslije toga rijetko kad sam imao situaciju da sam je trebao koristiti jer je bilo vrlo, vrlo dovoljno. Znači ovo vam je 10% njene snage, ovo vam je 25, 50, 75 i 100. Znači, jako veliko svjetlo. Odlična stvar za svakog servisera. Ako ste serviser i imate problema, sastavljate, montirate kombi bojlere, radite sa perlicama, suđa, veš mašinama, šta god. Znači, definitivno moja preporuka, nevjerovatno dobra stvar, samo magnet tup i ona stoji, svijetli, definitivno sve osvjetli. Usput za kraj ću pokazati jedan mali. Ovo sam ja dobio na poklon na jednom sajmu, po meni fantastično rješenje. Znači ovo je isto tako LED svjetiljka koja koristi najobičniju bateriju od 9 V. Znači evo, skinete, stavite sljedeću, kontakti se spoje i ona vam radi. Može 2 svjetla, može 6. Znači to je mogućnost. Odlična mala svjetiljka, znači za ovako pokući i to. Fantastična stvar. Evo. A ne može biti jednostavnije, ne može biti jeftinije. Nažalost, ovo ćete morati malo potražiti po internetu da kupite, kao što vidite ovdje ima reklamu. Ja sam našao na internetu to oko $2 košta komad ili 2, sad ću vas lagati. Tako nešto, evo, vrlo malo, jednostavno. Evo, to su naši prijedlozi za majstore. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.